Acara ini disponsori oleh Pemirsa ring sejeroning usaha nambakin pengelola penyakit mulut dan kuku PMK ring Denpasar. Dinas Pertanian sampun mutsaha melarapan mengkudang-kudang pengupaya sile tunggil nyaning limbakang vaksin ring ternak sampi. Kauningin wenten satak lung benang ukut sampi sani sampun mevaksin PMK. Kabid Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Denpasar Imading Ngurah Sugiri Mausang, vaksin kelaksanayang ring Desa Pemogan, Desa Padang Sambian Kelot, Kelurahan Renon, miwah Desa Sidakarya. Selanturnya nih ring wewidangan Kesiman. Sugiri ngawawahin ri sampun pemargi vaksinasi ka pertama, rari sampi inucap kasuntik vaksin booster ri sampun petang wuku pungkuran. Ngelantur ring 6 bulan, yening sampai inucap durung metampah pacang ke vaksin PMK malih antuk nincapang kekebalan tubuh. Sugiring wadarang rauhi mangkin dan pasar wau molihang jatah vaksin siudosis. Pet Prade sampun telas pai ketandani pacang ngusulang malih ke provinsi. Vaksinasi puniki wantah kautamayang ring ternak sampi. Ngenenin kewentenan populasi sampi ring Denpasar wenten petang tali satak sia dasa ukud, inggian ring Denpasar Selatan wenten siu ulung atus 6 ukud, dan Pasar Timur siu satak 16 ukud, dan Pasar Barat sama sia dasa kali ukud, miwah Denpasar Utara pitung dasa 6 ukud. Asa punika taler wenten kebo kali ukud, atos miwah domba wenten 100 ulung dasa sia ukud. Raris bawi wenten petang tali telung ngatak siki ukud, inggian ring densel wenten ulung atus 6 dasa 6 ukud, dan tim siu ulung atus seket pitu ukud, dan bar siu 300 seket kali ukud, miwah denut 506 likur ukud. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.